Cereng dungan dung pahalagu antara sepena ate lakena orang sepekere kok ngagela make bos sepuh terselamat amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabih al-aziz A'udhu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Al-ayah sadaqallahu al-azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru beten kaula sareng guru ajunan semulja Kiai Haji Ramli dari pondok pesantren Miftahus Shalah dak selerana beten kaula amul jaki beten kaula ta'zimi. Guru beten kaula sareng guru ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Khairi Suyuti jukan beten kaula ngaki beten kaula ta'zimi. Terjukan tak galib ajunan Kiai Sa'idi dan seteja guru-guru dan asatid selain seampun hadir nyuun saporah beten kaula tak bisa nyebut asma agung ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning di asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, secara istimewa ajunan Bapak Haji Khalilur Rahman, pemangku Tisa Teluman beserta seluruh jajaran aparatur Tisaipun, jukan beten kaula taati dan beten kaula ngakungaki. Sahibul manzil wa sahibul da'wa ajunan Bapak Ilham sekeluarga, saya kesempatan mangken abadaki acara tasyakuran, abadaki acara haul, terjukan abadaki acara zikr maulidir rasul, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat sehadir dak seteja ajunan beten kaula amul jaki dan insyaallah ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah kesempatan malam semangkin kaula ban ajunan sareng Allah takdir alengki apolong eka dinto tempat dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan ala qata'at. Semoga alengki ben apolong kaula ajunan kesempatan mangken asal para guru, para alim, para ulama benni cuma apolong leman bisaos tapi sampai ke akhirat pakun papolong kalaban para kiai sehingga seteja sehadir termasuk min ahlil jannah. Salawat dan salam nyereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dimma Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tung situng makhluk Allah seayan tarin di kaula ajunan ketika kaula ban ajunan masuk dak situng tempat saanya memahsyar. Ketika saja umat minta pertolongan ke Nabi Adam, Nabi Adam ajawab qala nafsi nafsi, bahwa ibak tokak dinto epakun bang sebang sampai Nabi Adam tak kesokan nolongi kaula ban ajunan.
ngaledek kana pi selain jua pendapatku nafsi tapi sampuna kaula ben ajunan entar dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Kanjeng Nabi asojud ibu ben aras sambil doa dek Allah Allahumma sallim ummati ya Allah pasalamataki umat kaula bahkan dalam sebagian riwayat ceritaaki Kanjeng Nabi tak kasokan masuk surga ke ada mun tak seteja orang teluman eki bakapi dek ke surga amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah mangkana saat samangken kak dinto iman kak diman bedaki acara maulid otaba maulid kak dinto bekto lahir manabi maulud orang seelahiraki ajunan Gusti Kanjeng Nabi jadi ide buaki maulid bener matura molot pada bener pada jadi pada bi orang sepo ada bu pora Allah ni pada bener karena yang sepo lambak ni kekeng tak oning pora Allah jadi wujud make pora Allah gini bangki jadi meskipun bacaan secara tajwid keleroh niat tak ampun tepat ben lakar keng tak oning punten paratu buktena jadi wujud ibri kemuliaan bi Allah subhanahu. Napa seanya mamulot dan gak dinto hadirin napa seanya mai dikro maulid sampai abad aki acara rame biaya nabenya kaula ben ajunan hadir maulid kak dinto situng tecuna napa idharus surur wa idharul farah nampak aki seneng nampak aki bunga dek lahir manusia sepaling agung se asmanah Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad. Petikan anang seneng kula ben sampian. Anang seneng dak kau orang lahir nika kaula ben ajunan ketika andi anak putrana ajunan lahir seneng napa tak seneng sampian. Selahir orang biasa kaula ben ajunan senengah luar biasa. Katinapa kala ben lahir makhluk sepaling mulja. Sekala ben lahir ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad alam ben saesse Nabi Allah gak dinto ibadi. Allah sa'adabu laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak cak saking Nabi Muhammad tak ilahiraki Allah tak abadi Nabi Muhammad alam ben saesse Nabi Allah tak ikebay makanya gila ketika maca salawat ala asrafil anam bacaan ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya nabi ya rasul salam ya habib salam alaika ya habibi ya Muhammad duh burna ateh ya Muhammad duh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ya arusal khafiqain wahai mantanna dua alam arusal khafiqain Kanjeng Nabi ni ka mantanna alam dunya mantanna alam akhir anapa mai kepada mantan karena sebiasa gara-gara bede mantan ni kau pah bedereng sabareng ngina bangki gara-gara bede mantan pah bede tetel gara-gara mantan bede tutul gara-gara mantan bede pelotan gara-gara mantan bede gedeng gini bangki mun bede ngabin kabin kan bede lamaran di mantan laki lagi mun ring sepolah mbak kan lamaran ketu bede pelotan mek ketu bede pelotan mun ring sepo konak pelotan ni ka artena dua keluarga ni maklih sajan atok-tok maklih sajan atretan kan engki bede becit apa becit muntro bagus saja gempang au becek lekas ngecit bede apa kerempek bede tetel nek kutungi bagi tetel mending sepokona tetel maklih sajan rapet maklih sajan abuntel bah ingi bagi tutul mi ingi bagi tutul muntro sayak kutu bede tutul dari mantan laki apa tutul cek saling tungat tu cek saling mamatul coba ibarat cek pakai temur tak saya temur cek pakai barat tu cung sayan cung becean ni kering sepolam gua gara-gara mantan ni kan
lamaran ko tuba de gedeng mak gedeng cek larangan kelengking gedeng ni kegesang gedben dengadeng mantan nama leseken mik gedeng bulan gedeng ni kagak bungkaan abu aning sekalian deh abu aning sekalian selain abu pun tahun kelengking pun tahun abu pau mereka lak tumbuh boleh gedeng mari abu cek dente di mana beda gedeng abu adukan ada artinya mantannya kalau ingin bagi gedeng artinya gedeng gesang gedben dengadeng makle mantan apa deben gedeng laki sekalian eki bermateh bini sekalian eki bermateh tak alake boleh tak bini boleh ini kan maksud taring tua cepon bedereng tak ngerti gula cek benireng tua ring ngode gula ngeding berta di setua makanya gedeng saya gibah makanya gedeng ni ke argana tak larang pulan abu ning sekalian mari abu pah mate laki situng kiba mate bini situng kiba mate cepon ring daleman eka bental mate kan uki makanya daleman eka mun beda gedeng mari abu ka eka alak buana pah nyulpu abu boleh poker tak beres gedeng aja gedeng oke cimat onggi tahun ini gara-gara mantan bedereng sebereng hadirin makanya kanjing Nabi boleh ya arusal khafiqain wahai mantan dua alam gara-gara kanjing Nabi alam pahai kebai gara-gara beda kanjing Nabi Allah kebai emas gara-gara beda kanjing Nabi Allah kebai selaka ben perak gara-gara beda kanjing Nabi Allah kebai alam ben seesena keng kanjing Nabi meskipun emas sebeda gara-gara marka Allah akabai kanjing Nabi nanti bi ka emas tak ende buktena gunung Uhud pataber teti emas kanjing Nabi nolak tak kasokan makanya cepon kita buyatul mustarsidin tak oleh ada bu kanjing Nabi ni ka fakir karena mun fakir ni ka muhtaj butuh kanjing Nabi saya tak andi obeng saya tak andi pes saya tak andi dunya ni ka keng tak ende teti fitah mun reng bengkalan mun miskin keng tak andi mun kanjing Nabi keng tak ende mungkin kasokan kanjing Nabi boki kapi hadirin cek emas sekebes alam marka Allah beri kanjing Nabi keng kanjing Nabi tak kasokan apa beda lebih penting etempeng emas mungku Gusti kanjing Nabi beda lebih penting etempeng alam ben seesena mungku kanjing Nabi panapa langgeng asareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala iswarga pada ben mantan gara-gara beda mantan beda tetel gara-gara beda mantan beda pelotan kengi dimma beda mantan tujuan tetel angka pelotan tak kira jer gara-gara mantan beda kok sape beri kok sape mantan tak kira ngakan arapa beda lebih penting tempong kok sape ke mantan wahahai kok ingat saya ngerti tak leneng-leneng kidingak kidaya kekebo makanya ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal qiblataini ya nabi ya rasul salam ya habib salam salawatullah alaika tetimun bedoreng mereka ni apa moloten je keng aneng seneng dek lahir Gusti kanjeng na sekak dimak aneng seneng dek Gusti kanjeng Nabi kak dinto cepon ulama pakon sareng Allah dalam Al-Quran Allah dabu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu qul kabala Muhammad bi fadlillah kalaban fadla Allah kalaban keutamaan saya paring Allah wa bi rahmatihi dan kalaban rahmat dari Allah fabidzalika falyafrahu mun oleh utamaan mun oleh kemuljaan mun oleh rahmat paseneng pabunga kanjing Nabi ini termasuk rahmat karena Allah seadabu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kanjing Nabi tak yutus kecuali rahmat mun oleh rahmat bi Allah pakon pabunga teti amoloten gak ditentukan anga bunga kau leben ajunan ulan kau leben ajunan paringi Nabi saya paling mulja seteti rahmat dek seteti alam se asmana Gusti kanjeng na ulama ada bu neng seneng dek kalahiran kanjeng Nabi ini ka oleh kalaban penapa saus sebenting bil qurubi sebenting kalaban ibadah sampean asedekah ka malamal arek kebayang molotan deh kebayang
keng nampak kitang perasaan bunga bulan-bulan setiap ilahi lagi kanjeng Nabi sedekah bese 10.000 padah marabu tatang ke sampean pak sedekah berkat tungi dengan marabu guru para kiai baca aki sejarah kanjeng Nabi padah apa sesampian hari Senin arami apa hari Senin sengko apa saking bulan marga lahir Gusti Nabi nampak aki seneng ke Allah bulan ibrik kanjeng Nabi apa sah padah jadi molotan ni kak ketika dinto saya ibadah selain pada jelas tapi jompok gula hadirin seorang jompok dan gula turjan ni makin molotan bek mulai cunget-cungan berkan seorang ampun molotan ni ke benih untuk tatang ke molotan ni ke untuk Gusti Allah ben kanjing na mampu raja ya tore saya tak mampu tinggal kita raja cek benih untuk tatang ke nikah mampu berkata raja saya niat taki makle mas seneng tatangga tak mampu raja tinggal begini tak napa cek benih untuk tatangga ni ibadah untuk Allah keng nampak seneng dak lahir kanjeng Nabi jelas sambian boleh bu mun selake dateng kaun jangan oleh berkat cek kebiasaan tuli galak pah ibitong bernana cecena hahaha iku pah ibitong tung 2 3 4 ngoleh sanga ka iku bari ning lema berna sarau kono nang kinang ya. Ampun tinggal tak usah aja ngaje kak maksud aja ngaje dek remah cek sampai di luar kemampuan ngukur kemampuan ajunan sepenting tore amolot masalah mampu nah tak pada cek lokean tak ada pada kak ki lokean tak ada pada pereng makilah pada orang seada tak pada banyak anapa pada eren lain sani ke kemampuan tatang kemampu ngunceng 300 ya tore kula ben sampean mampu ngunceng 50 orang amolotan pada saya kak. Tak mampu tak mun 50 mun 20 bisa tak napa amolotan 20 orang kak kula mun 20 tak bisa keng mun 10 bisa make 10 tak napa kak ilang ngunceng penakan par sepo potretan ro berkat le tak keluar sekali betak punten nungguan tak napa hadirin punten saya ngajak sampai marga tetangga tak usah karena gak dinto untuk Gusti kanjeng na untuk Allah nampak akibat dengak seneng apa karena lahir Gusti kanjeng Nabi masalah urusan banyak didik ebok sekoni ini keukuran kemampuan hadirin sepenting mun bisa amolot tore amolot tak bisa amolot 12an ke masjid le ke asarangkalan makle kula ben sampean andi hujjah seakat tengok Gusti kanjeng Nabi kemudian insyaallah kula ben sampean pada selamat Allahumma amin Allahumma jelas lagi yang mantar doa kita mantar pada bisa amolot dan kapi amin amin Allahumma yang cengakal tak kira jen melarat kak pun tahun orang amolotan pun jen tahun jen soki yang maturan teni kata dak sandi lakon tep keng di Allah punten min haitsu la yahtasib beri jalan iman kak di man Roma jen raja makin tempat jen selak jen banyak Roma anyar padahal pun tahun amolotan biaya banyak apa nih sejen banyak buh cek dengan kula ben sampian mun asampung ben kanjeng Nabi kalaben mau sholawat tak kira jen pasakoni jen banyak ceuleun hadirin jelas engkaro tak itu tak sekalian di Allah tak kira jen melarat pasti jen soki kentena jen banyak engkaro mun amulutan makin cek ngarep leku ki laku kentena ki ki tapi Allah paringe kula ben sampian menter sareng Allah molat na ajunan seteja terima teti ibadah kalau ben amolot kak dinto manter kau leben ajunan teka hajat itunya selamat ya akhirat amin Allahumma amin Allahumma jadi maulid kak dinto hadirin keng nampak aki bunga idharus surur keng nampak aki bunga pak bodoh sehatannya lekan jing Nabi ini kesebab demi karo lahir demi karo maulid tuh wafat demi tade coba sampean tengalin kamma bodoh pengajian umum dalam rangka haul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi tak ada mi karo lahir kanjeng Nabi ni mi tak ada wafat dah mi tak ada hullah itu buaki dalam kitab Haulul Ihtifal sareng Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki nukil pendapat al-Imam Jalaluddin As-Suyuti nah pada guna Imam Jalaluddin As-Suyuti li'anna maulidahu min a'zamin ni'am wa wafatahu min a'zamil masaib lahir kanjeng Nabi ini kan nikmat sepaling raja anak pemik nikmat paling raja pulang gara-gara lahir kanjeng Nabi kak dinto kan alam di Allah ikabai wa wafatahu min a'zamil masaib
wafat kanjing Nabi ni ke musibah sepaling raja. Ada musibah selebih raja itu pengwafat Gusti kanjing Nabi pun Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wa hathatis syariah ala idharin ni'am was-sukun ala al-masaib. Bi syariat epakon mun andi nikmat tore papadeng nikmat nikah. Mun andi musibah casa kasak kanjing Nabi lahir nikmat sepaling raja. Tore tanpa aki nikmat nikah laben angabunga abad aki ibadah. Seanya mamoloten keng nampak aki na bunga polan ibri Gusti kanjing na wafat kanjing Nabi musibah sepaling raja. Mun musibah tore cak abad aki acara wafat kanjing Nabi dikaji pun Imam Suyuti karena di syariat epakon mun beda nikmat papadeng mun beda sasos saja asa kasa wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis mun andi nikmat papadeng nikmat gak dintu sebagai bentuk syukur mun beda musibah aja asa kasa orang turjan tak balik mun beda bunga tak ring tau keng mun susah tu kang gabi nekai turjan itu leman pada orang turjan mun ada geng rogi kak ada geng wah rogi wah tanya aki dak ada masa jual kak billahi rogi aduh mun rogi aletu billahi itu turjan bah coba apa dia sekejut tak kok dingiding hasil ku kak ya oleh sarokoan sekejut sarokoan sabor mun sekejut teh kerokok sekalian bagi bibir teti becen tapi kan seni kamu semun pese banyak tak tahu tak tangkeh keng mun otang sebulun kolek kerasan ben malam pada itu urjan di bukti kok yang mbak molen kok kayaknya ayam mbak molen ambil ke TV gula Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi mun beda nikmat papadeng mun beda musibah cek sak kasak mun bisa makle termasuk orang sabar mun beda kata sayang tahan mun beda musibah mun bisa tahan makle kaula ajunan termasuk orang sabar oleh acara tak kiai king minta pemangki minta mau edo oleh kemun ka cerita umum ampun tak kok orang ganjir namun bisa padahal tak bisa jika kande kak nggih beda orang kecopok wah cerita tak ten gule cek banyak musibah tak ten gule banyak seni kebi gule jawab pasabar kak itunya ni kata ada orang selalu itu pani musibah pasoki iyo orang pakun andi susah tapi Allah cengatin pamalarati orang pakun bisa agel pada manusia ni kak ada orang selepas dari musibah dunia ni kalakar darul imtihan baru mun kasuar ke orang ni kata ada panapa bunga kapi mun ki itunya ben ekopur ben akhirat buki banyak dunia ni kalakar darul imtihan lakar kenang na ujian pasabar kak nyampit orang ni yang kita lakar dunia kenang na ujian cuman mun ngak gula pas ujian tok bila si imtihanan naik kok jangan ketok kang aragu bilang keng pulang tuaan tak kok langkai boleh ya labon aning minta pendapat di bersabari kula saya kakan kita lakar kenang na ujian cuman bagi kenang na ujian mun ngak gula pas ujian malah pas bila si imtihanan naik kok Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, lahir Gusti Kanjeng Nabi Kak Dintok adalah kelahiran yang tak sama dengan kelahiran siapapun. Lahir Kanjeng Nabi tak pada ben lahir saya asaos. Gila. Shalawat ala surafil anam sir Ki Abdul Aziz ke sir gila. Nggih, kan beda bacaan sini Kak. Fahtazal arsyu tarabahu wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا فاهتز العرش عرش الله akuli kelaban santa bila tepat malam 12 hari Senin malam Senin bulan Rabiul Awal arsh Allah akuli kelaban santa wamtalatis samawatu anwara langit pahtera malam gak dinto tak biasa ada langit ni katera pada ben gak dinto malam 12 malam Senin bulan Rabiul Awal Kanjeng Nabi mau dilahirkan langit ni pahtera hadirin bintang padang gapi biasa tak sanika melembuk to gak dinto langit tera
wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Elangi rame malaikat areng sareng maca tasbih maca tahmid dak Gusti Allah samalem benteng tak ambu sekali king manusia tak ngiding. Napa saya baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah subhanallah. Nah sini kata ada yang pada enggak yang kita ada lagi buru mereka ada dan yang dalam merembukan tinggal lagi gue iman bekto tinggal tak napa kak ki jawab pada makai gula pada kita ngakan dia tinggal lah Allahumma sholli ala Muhammad. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamli. Ring sepona Nabi Muhammad seanya menyai Aminah tak bu ambu mangki keistimewaan ketika hamil orang teleman mun ngandung sabora beda istilah bau thank you bu beda si bau kaminya kapan ngiding bau namanya om uwe beda bu bade saya bau kanase kapan ngakan nase uwe tak ndek kanase yang mun lontong dek karen tahu pelanya ku jagung lontong saya ke boy bade saya bau ka are bade bu patak ning keluar di Roma ngilum kamar to tani ngatela are bade mana compok ni ke bade saya bau ka lampi ka pah bengkang jadi dalam beda bau kalampi buk Allah saya dalam kita keluar tambai boleh bisa laki compok ni kau beda si bau kalampi beda si bau laki pan ngatelak laki nabah beci aning mung kalakin tatang kelebur aku lo je kak cereng dungan dung paha lagu antara sepena ate lakena orang sepekere kok ngagel make bos sepuh terselamat amin Allahumma. Orang bauman reng turjan mun ngandung beda istilah bau Nyai Siti Aminah punten hadirin tak ngalami bau beda istilah ngidam tahun ning napa bahasa dulu menah bah tero perkara saya beni semua napa nyama gila kasabon ngki rok 6 borok tero pau tak mun mangken makin 6 borok pau buah mangken ni kata bangkin apa nemor napa 6 borok ya bala tak ojen nemor tempon ojen 6 borok sini kamu tak usah buat labas rada Gusti Allah nggih ulun sampean ni kata oning diberi ing ki bulan Muharram her ngahir para sapara kasah tak ojen sebulan kak compok kapan tak ojen tepak ke Jumat manis po sepon apa hade bui compok sate koran cong Jumat manis deh mun sate ojen Jumat manis keng 6 borok mun sate tak ojen keng 5 orang tak ojen kak tak ojen bah ngocak nimur torai juga tak nimur Jumat tak ojen Senin bah ojen hadirin kapan Senin ojen mak ojen teh bah ngocak biasa cong ojen abang kembangan Senin ojen hadirin Selasa ojen Rebu ojen Kemis ojen Jumat 5 hari ojen tak ambu sekali bi gule kocak mun 5 hari benih kalau kembang kak magi bungkana ngalto iku bi napa artinya kula ben sampean tak oning nika termasuk ilmu na Gusti jadi nunjukake jak kula ben sampean mangken nika bi Allah ibri peringatan ternyata nurai bulan mbok mangken lopot kak makan Allah debu innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham Allah seoning ilmu na kiamat wa yunazzilul ghais ben Allah sematoron ojen masalah ojen manusia tak kira oning mangken lajengan osom ojen osom ya kalau mangken bodoh lajengan dek 6 borok kan engki mangken nunjukake kula ben sampean tak oning Allah seo wa ya'lamu ma fil arham
Allah seoning perkara sebeda dalam kandungan apa mbuung tak tahu makin ngapolong ilmu tabuk ni laki abi bini tak tahu kandungan lebih tong bulan tanya akibi anak pak ang bini sing ngandung kira-kira laki apa bini jawab bang teko dong mon tabung loncong laki mon tabung buntar bini jadi mah bertabuk tak kotak sih teko tabung loncong bulake dia lahir ku tak bah bini mek lopot kak le Allah taala tak bisa ki oleh nurai tapi masalah hasil bakun guste wa ma tadri nafsum madza taksibu gada ada manusia seoning leku ala kuanapa wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut tada orang seoning eka dimakau leben ajunan seta ongka ke Malaysia antara alako debak ke Malaysia mate beda nama tada beda kuleben sampean tak oning pon pasrah napa saya paling saya kak dinto Allah seoning terjadi pasrah akidah guste cek tegerin dering ke timur lah pendekeng iding berteguleri bering cek ringan nimur cang tibing namun boko gak sampang bekasan sebenarnya kan tidak boko pak julung pak ojon terus kerok boko abuh saya namun boko kaderin eman ngocak ke pengiran ya Allah pak yojen di pengiran cek dapat deng boko pola yang ku jagung kok untung benih gula malaikat cek pakai gula tek-tek bi gula justru asyukur penyakit tak karo tepak kabekon aja tina mung karo bekon sekero kor orang ngegerak ya bu gerak apa bu tina mung karo bekon nasi gerding sepenting orangnya sehat jelas saya terjadi ini pasti saya paling saya hadirin kula ben ajunan selo oning pun lepas serang ke Allah sepenting lah usaha masalah usaha tak oleh kinasib masalah tengah coba ngking musibah pada remah nggih